nk'uko babibabwiye hari inka zimwe zigiye zigira amafuragamenti mu mubiri y'amabomba. Urabona nk'izi, ngiyi nka y'umukara, urabona izo nka zagiye zigira ibibazo nabyo zo kuraswa, kimwe n'uko abaturage bahaye baraswa n'amakompora y'amadrone. Izo ni drone zazirashe gusa zikomeje kugirira nabi ku nka, cyangwa zihazigirira abaturage nabi ba Minembwe. Zigezeho n'itungo ry'inka naryo riraswa. Mbere mwagiye mubona ku inka zapfuye bitewe n'amadrone nyine ari kuzirasa. None kimwe ngizi zimwe mu zarashwe, izi ni zimwe. Urabona nk'iyi nka y'umukara kunzu yananutse kubera kuraswa n'amadrone. Yego urabona kontu ziberewe nk'iyo zitashe zihinduye, wogira ngo zavuganye zose ngo zirukanke. Wundi waririmbye ngo iwacu ni heza, hari umuco ganizi nka nyine. Akaka gashango urakabona aho ngaho, iki kikubwiye ko hari agashango? Oya, si ugushira. Mbega imvugo uvuze sinimenye. Ahubwo wari uvuze ngo tizifite kuva inyuma. Gushiraga no gupfa. Tubone n'urukungu ukuntu ari nziza.